Kinongsyong kinongsyong yo, baro, ngiwan ra ibi kag kubor Christmas kusog teman. Kabalang presiden koy rembang ringkat igonsam lah, ngiwan ra ibi di kapor mapinkan mau. Dan irang Christmas. Kabalang ra iya ketinggian yang selesai. Naik bacanya, ia kan itu kubor. Kawan sa tempat pensiang yang dimasuk close to play lawan Lobreu di menang Primei yang dipepok dibejot di betrap kali mana agak dungi kalau nak komentar bagi joma yang dimasuk ke tinggian play Christmas di baru nilai baru bagi joma yang dimasuk ke tinggian Christmas. Bisa. Alang,